Doncs el projecte Singulars és una convocatòria extraordinària d'ajut i de suport a empreses d'economia social durant la pandèmia. Aquesta iniciativa està promoguda per la Direcció General d'Economia Social de la Generalitat i està finançada també, compta amb el finançament del Ministeri de Treball i Economia Social. En el cas de formació i treball, a través de la botiga situada a Santa Coloma de Gramenet, participem conjuntament amb dues entitats socials més, com són Avancem Santa Clara de Girona i Actua al Vendrell. Juntes hem creat un model de botiga de consum responsable per a la reutilització de béns de segona mà, en aquest cas de roba i de complements. Aquestes tres noves botigues s'emmarquen dins del projecte Singulars de botigues responsables per a la recuperació roba de nou. Botiga Amiga és una iniciativa de la Fundació Formació i Treball que té dos objectius principals. Per una banda, és crear un espai de consum responsable amb la venda, amb la comercialització de béns de segona mà, en aquest cas de roba i de complements, i per una altra banda, donar recolzament i acompanyar a persones en situacions de vulnerabilitat, recorreguts i en itineraris d'inserció sociolaboral. Me parece, no sé, muy bonito que también ellos tengan una oportunidad, como tenemos todos. Me parece súper que bien, porque a lo mejor yo soy una de ellas también, que a lo mejor me están ayudando y no sé, pero de seguro que sí. Y me hace sentir bien porque ayuda a otras personas que también necesitan. Y ahora en este momento estamos pasando una situación muy delicada con el tema del COVID, pues que en realidad nos hace mucho ayudar, aportar y que también nos ayuden. El que diferencia Botiga Amiga de la resta de botigues, sobretot de botigues de segona mà, és que intentem allunyar-nos d'aquests estereotips que potser molta gent té del que és comprar una botiga de segona mà. Li donem a les botigues una imatge actual, moderna, de manera que qualsevol se senti còmode comprant dins d'elles, tant les persones derivades de serveis socials que venen a comprar roba o que venen a adquirir roba, com qualsevol persona que passi pel carrer i vegi la botiga, li agradi i pugui entrar. Bueno, en principio la asistenta se pide una cita con ella pues para que me haga una entrevista, conozca mi caso, mi situación. Pues llevaba varios meses sin trabajo y pues ella me hizo la derivación a formación y trabajo y pues ahí ya se empieza el proceso con el técnico de acompañamiento. Recibe mi currículum, hizo la entrevista, llenamos unos formatos pues de mis competencias, de todo esto y posteriormente hice una entrevista con la coordinadora de las tiendas que se llama Marisa junto con el técnico de acompañamiento. Gracias a la fundación, a que la conocí, bueno, ya siente uno un alivio muy grande porque sabe de que está trabajando y que está aprendiendo para ser más competente al mercado laboral de aquí.